još nekih 10 minuta do starta druge grupe. Evo, krenuo je s treningom Dragan Dragović, zagrijevni krug. Da vidimo kako je spremio svog Peugeot 205 GTI. Veoma dobar vozač. Ako bude sreće, para, zdravlja, sljedeće godine u malog Ena. Vidite samo tu putanju. Bez greške, svaka krivina. Opasan konkurent za prvo mjesto. Da vidimo i šta radi sada. Pravi malu grešku, ali vadi se. I još jedna greška za greškom. To ne bi smio da radi na trci, ali vidjet ćemo šta će biti. Odlično ide Dragović. I od Divice do Ivice. Sjajna putanja, sjajna brzina, sjajna vožnja. Kolege naravno. I da kažem favorita u ovoj možda čak i svakoj klasi. Pogledajte samo kako drži to auto, ne mrda. Na kočenju mala greška, ali vadi se. Nije tu puno izgubljeno. I sada greška velika, ali vadi se i dalje. Nastavlja. Šta radi Dragan Dragović? Da li je moguće? Šta sve preživlja ovo auto? Ali ne da se, dragi. U prezadnjem laktu. Fin prolaz. Odlična vožnja sa malim greškama, ali bit će to na trci bolje. I prolazi kao Petar Baničević na glavi zete. Šta radi Dragan Dragović? Da li u redu? Eto, voze ga dolje u boksu. Kažu da je dobro, da se ne brinemo. Vidimo Majstorović ima slične probleme sa Hondom Civic. Ali nastavlja da vozi.
dobili informaciju da je sve u redu s Draganom Dragovićem, da će sve